Uvira Tombe. Uyu mujyi uri mu birometero biri hagati ya 30 na 27 ngo winjire i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi wamaze kugera mu biganza by'intare za Sarambwe. Ndashaka tujye kurambura amakuru ingenzi ku mirongo y'imbere ku rugamba n'amayeri akomeje gukoreshwa kugira ngo bigaragare ko intare za Sarambwe zitarinjira muri Uvira, hongere hinjiremo abasirikare b'u Burundi biri kuvuga ko bari gukora ibikorwa bisa n'ubusahuzi, ubundi benshi bongere bihorerweho n'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru tugiye kwibandaho. Turagaruka kandi ku kuvuga ko muri teritwari ya Fizi mu Minembwe hari amakuru atugeraho avuga ko hari ibindi bitero byongeye gukorwa na FARDC igisirikare cya Kongo, ariko abo muri twirwanaho bagakora ibitendo bidasanzwe. Andi makuru aratugeza ku basirikare ba leta ya Kongo FARDC bamaze kugera i Kalemi bamaze guhunga Uvira nyuma yuko bamaze kubona ko intare za Sarambwe zamaze kubinjira. Buretse aho kandi turaza kwinjira muri Tchad. Amakuru tugiye kurambura mu buryo bukomeye cyane bigenanye n'amakuru amaze kutugeraho yerekana abasirikare benshi mu ndege ba Tchad boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuza gutanga umusada ku gufasha Tshisekedi kureba ko yakikiza intare za Sarambwe. Buretse ibyo turaza kwinjira neza ku mirongo y'imbere ku rugamba i Lubero, aho ibintu bikomeje gukomera cyane. Reka mbaye ikaze kuri izi page zose z'ingenzi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka duhere i Lubero. Mu kanya gato gashize imboni yacu iri mu gisirikare cya Kongo FARDC imaze kutubwira iti Colonel Mark Kazukai yasabye abasirikare ba FARDC bari bahunze imirwano ko bagaruka hino ngo begere Lubero centre, bigenanye nuko hari uko bari kubona ikirere cy'imirwano kiri kugenda gihira FARDC. Aya ni amakuru yabaye nkayo gushaka gusubiza ibintu mu buryo, kubera ko abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abari muri coalition yabo bari bamaze gutatana nyuma yuko intare za Sarambwe zimaze kubajugunyamo ibisasu biremereye cyane, biri kuvuga ko biri kujugunywa na BM21 ishobora kujugunya igisasu mu birometero bikabakaba 23. Amwe makuru ingenzi atugeraho yatangajwe n'imboni ikorera mu gisirikare cya Kongo FARDC yagize iti buretse kuba turi bamwe gutinya ko twakomeza kujya inyuma bakatugarura cyangwa se bakaba banadushyiraho igihano cy'urupfu, ariko birasa nkaho n'ubundi turimo turazerera. Ndakubwiza ukuri ko target zacu muri defense twari turimo, yaba uburyo twubatsemo inkuta n'ibihome by'ubwirinzi kugira ngo tubashe kwashyira imbunda zishobora kurasa mu byerekezo by'umwanzi benshi n'imirambo. Nta buryo bw'ubuvuzi bwihuse buri kubaho, buri wese ari gutekereza ko ikiruta byose ari ugukizwa n'amaguru. Biravugwa ko intare za Sarambwe zakoresheje amayeri adasanzwe kuba zazanye ibyerekezo bigera muri 4 bari kugabiramo ibitero bikomeye cyane hanze ya Lubero. Bikavugwa ko bishoboka ko Lubero ishobora kuza kwivanamo, bigenanye nuko nyuma yo gufata Kipese basa n'abakomeje kuzenguruka cyane ku buryo biri gutuma habaho ukunanirwa gukomeye cyane kw'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abambari bayo, kubera ko bari kubona ko ibyerekezo 4 bisa n'ibiri gutangatanga Lubero centre ntabwo bashobora kubisporta. Amwe mu makuru ingenzi yatangajwe n'imboni kandi ashimangira ko umuyobozi w'ibikorwa by'urugamba ho yakira amakuru butasi avuga ko intare za Sarambwe zishaka gukuramo abayoboye urugamba muri FARDC indani, ari nayo mpamvu harimo urwikekwe kuri buri musirikare wese, bigatuma n'urugamba rubananira cyane hano i Lubero nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ibyo byose akaba ari biri gutuma habaho ubwoba bukomeye cyane. Bikavugwa ko itegeko ry'abasirikare ba Kongo FARDC kugaruka muri zone y'imirwano nyuma yuko bari bamaze guhunga bisa n'ibyatumye habaho amayeri ya M23 cyangwa se intare za Sarambwe mu buryo bwo gusubira inyuma. Umwanzi akagira ngo yananije intare za Sarambwe akongera kwisuganyiriza hamwe bakamwatakira hamwe, ku buryo biri kuvuga ko ibitendo biri gukorwa n'intare za Sarambwe muri centre ya
Lubero ndetse n'ibice biyikikije bisa n'ibiteye ubwoba nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga ku buryo isaha iyo ari yose hashobora kuba naho tombe nk'uko amakuru atugeraho akomeza kubivuga. Ni nako kandi twinjira mu makuru aremereye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana hari amakuru mu kanya gato amaze kutugeraho agira ati abasirikare ba leta ya Kongo FARDC nabo bari bafatanyije nyuma yuko bakomeje guhanganira muri Uvira, ubu bo bahisemo kwambuka ku buryo nta numwe wanyu musigaye, kandi abamaze guhunga Uvira bamaze kugera Karemi nyuma y'urugendo rurerure cyane. Twababwira ko iyi Karemi iri kure cyane ya Uvira, ariko bakaba barakoze urugendo rurerure rwo mu mazi. Amakuru ingenzi atugeraho ava kuri iki cyambu cy'umujyi wa Karemi avuga ko kubona FARDC yahunze umujyi wa Uvira igeze aha ari n'ubundi gukomeza gukururira akaga gakomeye iyi Karemi, kuko bizarangira naho hinjiwe n'intare za Sarambwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Biravugwa ko kandi n'abasirikare ba FARDC bakomeje imirwano muri Fizi, muri Minembwe nabo bakomeje gukubitwa inshuro, bikavugwa ko bisa nkaho ari intare zakomeretse mu zindi muri twirwaneho kuguhorera General Makanika ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko ibintu biri gucika cyane bigendanye n'ibitendo biri gukorwa cyane. Amakuru yatangajwe kare mu gitondo na Wilingoma, umuyobozi w'ubuvugizi bwa gisirikare mu ntare za Sarambwe, ko vuba bidatinze abanyamurenge bagiye gutabarwa. Bishoboka ko hari na special force yamaze kunyuzwa mu nzira za bugufi ikaba yageze no muri ibyo byerekezo ku buryo bari gufatikanya. Nubwo aya makuru ataravugwa n'uwari wese ku buri ruhande y'abatwirwana cyangwa se intare za Sarambwe, gusa biravugwa ko habayeho umusada wihuse kugira ngo bajye kuziba icyuho kugira ngo abo muri twirwanaho badacika intege, bigatuma FARDC ibakoramo akazi kadasanzwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho komeza kubivuga. Ariko kandi mbere yuko rwose turambura page navuga ko ikomeye cyane kuri Tchad yohereje abasirikare, hari amakuru yamaze kugera hanze bigenanye na bamwe mu baba bafite amakuru y'ubutasi agaragaza umugambi mubi cyane wa Afurika y'Epfo, Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru y'ingenzi akaba yahereye mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko tubagejejeho inkuru isobanura ibintu bikomeye cyane, ibintu bigaragaza umugambi w'ubwoba mu butegetsi bwa Bujumbura ku guhindura amerekezo ya etamajoro akajya mu bice bibiri kugira ngo hamwe mu gihe hategwa ahandi hakomeze gukora mu kuyobora uburyo bwo kwihagararaho ndetse no gukora ikibuga cy'indege aerodrome cya Gitega ku buryo cyahungishirizwaho abayobozi bakomeye. Biravugwa ko ibi biri guturuka ku mugambi munini bafite, ariko ushobora kuba wahinduriwe inyito kubera ko bamaze kubona ko drone za rashe mu gice cyari kirimo General Makanika ndetse zikanamwivugana za Afurika y'Epfo, nubwo twirwaneho nayo yakinye uburyo bwa diplomasi kubereka ko rwose bataza amabi yabo, bagatangaza ko zahagurukiye ikisangani. Bamaze kubona ko icyo bisobanuye ari uko byanga bikunda mu gihe intare za Sarambwe zakigarurira Uvira bigasa nko gutekanisha ababimurenge ndetse n'abatwirwaneho, hashobora kuzategurwa agatendo ko kwihimura ku butegetsi bwa Gitega bwa General Neva, kandi ko mu birometero 20 uvuye hano Uvira winjira muri Bujumbura kuba bazajya gukorayo agatendo gateye ubwoba byaba byoroshye cyane. Bikavugwa ko Uburundi bwahise buhamagara Kinshasa uti nibyo birashoboka ko twerekeje mu bihe bigoye, birafite ko dutangira gukora ibindi bintu bisa n'ibishobora guca intege umwanzi, kuko bisa nkaho ibintu bigiye kuba bibi cyane, ikibuga kigiye kunyerera. Amwe makuru y'ingenzi avuga ko Kinshasa itigeze isubiza Bujumbura, ahubwo babanje guhamagara muri Pretoria muri Afurika y'Epfo, bavuga ko
Bujumbura ikwiye gutekana kuko ngo hagiye kuzanwa izindi drone za sika 400 zifite ubushobozi mu gukora ubutasi no kumara amasaha menshi mu kirere zigakomeza kugenzura ndetse n'itumanaho rikoreshwa n'intare za Sarambwe ku buryo zishobora guhangana n'iryo tumanaho cyangwa se iryo koranabuhanga rishobora kuziyobya. Amwe mu makuru ingenzi ava i Pretoria yerekeza i Kinshasa avuga ko hagomba kubaho ihumure ku butegetsi bwa Gitega, gusa uteye icyumbirizo urasanga ko uguharanira kubungabunga inyungu za President Ramaphosa aribyo biri gushyirwa imbere cyane. Amakuru y'ingenzi avuga ko kongera abasirikare ba Afurika y'Epfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no kongera abasirikare ba Kongo bari gukomeza guhungira mu gihugu cy'u Burundi hari ikintu bisobanuye gikomeye ngo gishobora kuba kirimo inabi ikomeye cyane. Ariko kandi nubwo tuvuga ibyo ku butaka bwa Bujumbura hari ikibuga cy'indege z'intambara zigwa nijoro hagakurwa abasirikare berekezwa mu bigo bya gisirikare. Niba ari Gakumbu ntabwo turamenya neza. Iki kibuga cy'indege kiri kuvanwa abasirikare bakerekeza mu kigo cya gisirikare ngo ka Gakumbu. Ayo mazina yakomeje kugaruka ko twakuraga amakuru bikavugwa ko haba harimo abanyafurika y'Epfo benshi, ndetse andi makuru akaganisha ku kuvuga ko haba hari kuza nabo mu rundi ruhu rwera, bigakekwa ko baba ari abacancuro cyangwa se abo mu ngabo zirwanaho rukomeye cyane zifashisha indege zitagira abapilote za Afurika y'Epfo mu mugambi wo gukomeza noneho kugaba ibitero byifashishijwe drone, nyuma y'uko bamaze kubona ko bishobora nibura kugera kuri target kugukura ab'ingenzi bahanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu nzira. Amakuru y'ingenzi ava mu bakomeye Kinshasa agira ati birashoboka ko umubare munini w'abasirikare dufite utazadufasha, ariko mu gihe twazamura ikoranabuhanga rishobora kudukuriramo abandi babiri nibura mu ntare za Sarambwe bishobora kudufasha cyane kubaca intege kugira ngo duhagarike umuvuduko bariho. Biravuga ko Perezida Tshisekedi we yaciye akarongo akavuga ko iki ari igihe cyo kureba uburyo yaramira ingoma ye, ariko bikavuga ko azayiramira mu buryo bundi butandukanye no kwinjira mu biganiro bigamije amahoro n'ubuyobozi bw'intare za Sarambwe nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga. Mwihangane gukomeza gukoresha intare za Sarambwe niryo zina riri kudufasha kugira ngo dukomeze tubane bigenanye nuko hari ibyamaze kubuzwa ku rwego mpuzamahanga kugira ngo bidateza ikibazo gikomeye cyane. Gusa ukurikirana inkuru zacu iyo tuvuze intare za Sarambwe hari ibyo ahita yumva. Ku rundi ruhande reka twerekeze ku bufatanye bwa Tchad na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko hari intumwa nyinshi zimaze iminsi ziva Kinshasa zerekeza N'Djamena zijyanye ubutumwa bwa Tshisekedi, nkuko byagenze muri Angola, nkuko byagenze mu bindi bihugu birimo Maroc, nkuko byagenze mu bihugu nk'Uburusiya, ariko intumwa za Kinshasa zikajyana n'iza Afurika y'Epfo bikavuga ko hari ibyagiye biba mu bihe bitandukanye. Ubu bigezweho ko Tchad yamaze kwinjiza mu kirere indege izanye Abacomando baje gutanga umusada ku butegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yatugezeho reka tuyabasomere uko ari, ubundi tugaruke twongeraho ibyo twamaze kuvumbura. Tchad yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyemezo gishobora gutuma intambara irushaho gukomera. Leta ya Tshisekedi yanze inzira y'ibiganiro by'amahoro, ishyigikiwe n'abakomeje kuyisindagiza bakoresha ibinyoma n'amateka yahinduwe kugira ngo barebe ko bakomeza kwihagararaho, ko intambara ikomeza, ari nako barushaho guca inzira zo gukomeza kwiba imitungo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bisa naho intambara ariyo izagena uzatsinda, kuko kwanga ibiganiro ugahangana n'intare ziri gukomeza gutsinda birasa nk'ari ukwishyira habi. Intambara irakomeza kuba habi kubera ko intare za Sarambwe ziri gutsinda ubutegetsi bwa Kinshasa ku mirongo y'imbere ku rugamba bwafashe icyemezo cyo gukemura ikibazo hakoreshejwe imirwano nyuma yo gusuzugurwa mu myaka 4 n'ubundi bakomeza gukubitwa inshuro. Watanze amakuru ati nyuma yo kwinjiza abarwanyi ba FDLR nk'umutwe w'iterabwoba mu ngabo za leta ya Kinshasa yahisemo inzira y'intambara mu buryo bweruye. Ibi bivuze ko urugamba rugiye kurushaho kwaguka
kandi birashoboka ko Kivu yaba y'epfo n'iya ruguru bigiye kwibasirwa n'intambara ikomeye cyane. Birabarwa ko abasirikare bari hagati ya 400 na 600 ba Tchad aribo bazanye kugira ngo batange umusada. Bikavugwa ko hari abashobora gukoresha ibimodoka by'intambara, abakora ubutasi ndetse n'abakoresha indege yaba iz'intambara ndetse n'izitagira abapilote mu rugamba rusa n'urugiye guhindura isura nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Umwe mu basesenguzi twagerageje kuganira kuri iki kibazo gishobora gukomera kubera Tchad yagize ati: birumvikana buri kimwe cyose mu ntambara gifite icyo gisobanuye, yaba uwiga urugamba bigendanye n'ingufu n'amakuru yari afite kubo ahanganye nawe. Birashoboka ko abigaga urugamba nabo bagiye guhindura amayeri bigendanye nuko hari abandi bantu bafite imirwanire itandukanye n'iyari imenyerewe ku rugamba. Hari icyo bizafasha Tshisekedi, ariko kandi kubera ko n'uwamutsindaga nawe yamaze kumenya ibyayo makuru yinjira ry'abasirikare ba Tchad muri iyi ntambara, birashoboka ko n'ingufu zasigazwaga inyuma zose zirakoreshwa kugira ngo noneho atsindwe cyane. Ibishobora noneho koroshya urugendo rw'intare za Sarambwe ku kwerekeza Kinshasa, mu gihe ibyavuzwe na nanga byakomeza kuvugwa neza n'imbere mu gisirikare cy'intare za Sarambwe bakerekeza neza kujya gukuraho ubutegetsi. Gusa abikinshasa bakomeje kuvuga ko rwose bagomba gutekana inyuma yuko ubwo bari bwose mu banyakinshasa, kuko hari amakuru yari amaze iminsi avugwa ko bari gufata abasirikare ngo b'intare za Sarambwe ndetse n'abasirikare b'u Rwanda ngo muri Kinshasa. Bikavuga ko ari ubwoba bwari bwazanywe kugira ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi buse n'ubuterwa umugongo n'umuturage uwo ari wese. Ariko umwe mu bakomeye mu gisirikare cya Kongo, by'umwihariko muri zone ya 14 y'igisirikare cya Kongo, yabihakanya avuga ko rwose ibyo atari byo, ko bagifite umutekano kandi ko nta murwanyi w'intare za Sarambwe cyangwa umusirikare w'u Rwanda waba wafatiwe muri Kinshasa. Ni nyuma yuko byari byagaragaye ko hari ubwoba bwinshi cyane. Reka mbashimire, reka mbifurize ikaze ku zindi page zikomeye. Aha ni ku Iwacu Today, ndakwibuka gukora subscribe kugira ngo inkuru nyinshi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga zikugereho. Asantene sana. Turacyakomeza muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo ku makuru aturukayo. Ububiko bwa Blarima n'ububiko bw'ibiribwa bya pamu biri ku cyambu cya Kalundu byasahuwe bikomeye n'abaje bitwaje intwaro bambaye imyenda ya gisirikare. Bikavugwa ko haba harimo n'igisirikare cy'u Burundi nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya batandukanye. Amakuru avuga ko abasahuye ibyo bicuruzwa muri Uvira bari kubigurisha ikaziye imwe ya Primus 5,000 by'amafaranga y'amakongomane. Bivuze ko ari amafaranga akabaka 2,200 y'amafaranga y'u Rwanda ku ikazi imwe ya Primus, mu gihe umufuka w'ibiro 25 yifu ya kawunga iri kugura 10,000 by'amakongomane. Bivuze ko ari 4,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amakuru akomeye ari kuva Uvira. Ku rundi ruhande kandi tukiri ku nkuru zigiye zitandukanye, reka mbabwire ko itsinda ry'abagaba bakuru b'ingabo ba East African Community na SADC i Nairobi uyu munsi bahuye kugira ngo barebe hamwe umugambi wo gucungira umutekano ngo mujyi wa Goma n'inkengero zawo, nk'uko ngo byemejwe mu itangazo ryasohotse mu nama yabereye i Dar es Salaam hagati ya SADC na EAC. Nk'uko amakuru mwese muyazi, birasa naho ari ibintu bikomeye cyane byamaze kugera hanze. Ariko kandi reka twinjire mu nkuru z'akasamutwe, zimwe mu nkuru tuvuga ko ziremereye cyane. Ku mirongo y'imbere ku rugamba, ingabo z'u Burundi zongereye undi musada mu bice by'ikibaya cy'uruzi rwa Rusizi. Amakuru aturukayo agira ati: hakozwe 60, ariko 60 igambiriye kureba uburyo bwo kunaniza intare za Sarambwe kugira ngo zitaza kubanesha. Bibarwa ko ababaje bagera ku 3,000 biyongera ku bindi 4,000 bivugwa ko bagotewe muri aka gace. Bikavugwa ko
bakoreye kuri communication, abagoswe bagashaka gusubiza inyuma intare za Sarambwe n'abaje gutanga umusada basa baturutse inyuma, ariko ko byabaye by'ubusa kubera ko imirongo imwe nimwe yananijwe, ahubwo gasa nibura uburyo nayo yakivana mu mutego yari yashyizemo, bituma bongera kurwana basubira inyuma kugira ngo bivane mu mutego bari bamaze kwinjizamo mu biganza by'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru aremereye cyane amaze kutugeraho mu kanya gato gashize. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru ubu atugezeho, ubu tuvugana tukiri muri studio, avuga ko twirwaneho imaze gufata inkambi ya gisirikare yari ikomeye cyane yo mu gace ka Runundu. Amakuru ingenzi aturukayo avuga ko ari imirwano yari ifite imbaraga zidasanzwe n'uburakari bw'abarwanyi batwirwaneho nyuma y'urupfu rwa General Makanika. Birasa naho hari ibintu bidasanzwe bikomeje kuvugwa. Ariko kandi ku rundi ruhande ubu tuvugana muri centre ya Walungu na Kashanja, biravugwa ko hamaze kwinjiramo mu buryo bwuzuye intare za Sarambwe. Bikaba bivuze ko ubu intara ibaye ya 4 mu 8 zigize Kivu y'Amajyepfo zose zimaze kwagukira mu biganza by'intare za Sarambwe, ibigaragaza ko rwose umuvuduko w'intare za Sarambwe ngo usa n'ukomeye cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko kandi hari amakuru y'ubutasi yatugezeho mu masaha abirashize agira ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Kisekedi nyuma yuko bakomeje kunugwanurwa ko hari ababa bafite umugambi wo kubuhirika, ubu abafite aho bahuriye n'umuryango wa Kisekedi bakomeje guhungishwa iki gihugu bajyanwa mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Hari n'amakuru avuga ko Banki Nationale ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba iri gukurwamo amadolari menshi asa nagomba kwerekezwa nayo mu buhungiro nkagiye kwibwa. Gusa bikavugwa ko yaba ari kwandikwaho impamvu z'uko agiye kugura intwaro zigomba kuza gutanga umusada, ariko ari uburyo bwo gusahura ibanki nkuru y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho bivuga. Ku rundi ruhande biravugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo baba bamaze gucura umugambi wo kutanyuza ingabo mu Burundi nk'uko hari iziriyo zigomba gukurwayo, ahubwo zose zikazanwa imbere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigenanye nuko bari kubona ko bashobora kuza gutakaza kugera muri Uvira mu gihe byakomeza gutya ko intare za Sarambwe zaza kuhigarurira. Ibyashobora kuvuga ko hari ukubuza amahirwe icyo ari cyo cyose cyaba kivuye mu Burundi ku kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kereka